Poštovani povereniče Marinoviću, Vaša ekscelencijo gospodine Žiofer, poštovana gospođe Ajdija, poštovani gospodine Babić, državni sekretare gospodine Paniću, poštovana gospođo Unković, poštovani ministre, zaštitniče, predstavnici pravosuđa, ministarstava, ambasada i diplomatskog kora, predstavnici organa javne vlasti, predstavnici civilnog društva, medija, privrede, predstavnici građana. Dragi gosti, želim da vam poželim dobrodošlicu na obeležavanje Dana zaštite podataka o ličnosti koji svake godine obeležavamo 28. januara u ovim prostorijama. Ne bih dužio ja sa ovim uvodnim obraćanjem. Danas ćemo se posvetiti u prvom delu zašto smo ovde. Zašto smo ovde će nam domaćin skupa, poverenik Milan Marinović, reći i uputiti nas pobliže u situaciju u polju zaštite podataka, a potom ćemo vidjeti kako iz raznih uglova mi posmatramo ovaj fenomen. Gospodine Marinoviću, izvolite. Hvala, Marko. Sad ja naravno moram prvo da pozdravim sve prisutne i da kažem, poštovani gospodine Žiofre, poštovana gospođo Hidea, poštovani gospodine Babiću, poštovani gospodine Paniću, poštovana moja zamenice gospođo Unković, poštovani ministre, poštovani zaštitniče građana, poštovani predstavnici međunarodne zajednice, diplomatskog kora, izvršne vlasti, nevladinog sektora, medija, dragi zaposleni u službi Poverenika. Zaista mi je veliko zadovoljstvo što vas vidim u ovom broju na današnji dan, i predstavnici pravosuđa, to sam zaboravio. Pa znate, kad poteknete odnekle, to zaboravite. Dakle, i veliko mi je zadovoljstvo da vas vidim zaista u ovom broju. To znači da svest o značaju zaštite podataka o ličnosti svakako ne opada, samo raste i nadam se da će jednog dana u nekih narednim godinama ova sala postati pretesna za sve one koji budu hteli da se informišu o zaštiti podataka o ličnosti uopšte, a posebno u Republici Srbiji. Dan zaštite podataka o ličnosti je ustanovljen 2006. godine odlukom Komiteta ministara Saveta Evrope. Tom prilikom je 28. januar određen kao dan proslave zaštite podataka o ličnosti u spomen na 28. januar 1981. godine, kada je Konvencija Saveta Evrope o zaštiti lica u odnosu na automatsku obradu podataka o ličnosti, poznata kao Konvencija 108, otvorena za potpisivanje. Od tada se obeležavanje Dana zaštite podataka o ličnosti proširilo izvan granice Evrope. Ovako izgleda kada zatražite od veštačke inteligencije da vam napiše govor za Dan zaštite podataka o ličnosti. Prepuno tačnih činjenica i podataka, jako informativno, tako reći savršeno. Međutim, to ne bi bilo to i to ne bi bio ja. Niko od vas koji godinama dolazite na ove naše dane ne očekuje da vam održim takav govor. Uopšten, bez emocija, jednom rečju sterilan. Lično, uvek ću se truditi da koliko god to bude trajalo, sam smišljam svoje govore sa pravom na grešku i punom odgovornošću za svaku napisanu i izgovorenu svoju reč. Iz tog razloga, umesto govora kojim je tako bezgrešno napisala veštačka inteligencija, ispričat ću vam jednu kratku priču. Nazovimo je moderna bajka o povratku u budućnost. Nekada, ne tako davno, pre 50 godina, sve je bilo mnogo drugačije nego danas. I manje drugačije nego stotinama godina pre tog vremena. A šta je to bilo drugačije? Ljudi, pogotovo mladi, su se okupljali i družili. Ili, bar, mnogo više družili nego danas. Na svakom koraku ste mogli vidjeti grupe mladih kako kupuju višle na crvenim kioscima, idu po slastičarnice, a zatim sedaju na klupe u parku i razgovaraju da li će da igraju fudbal ili košarku, ili ako je reč o devojkama, da li će da igraju školice ili lastiš.
A uveče su se zatvarale za saobraćaj glavne ulice svakog grada i pretvarale se u nešto što se zvalo korzo. Mladi su tu stajali ili se šetali neko vreme, a zatim se dogovarali da li će u bioskop, pozorište, disko klub ili kafić. A stariji bi izlazili u kafane, restorane ili išli u posete jedni drugima. I tamo su se družili, provodili vreme zajedno i pričali. Pričali međusobno, uživo, a ne sa nekim na daljinu preko mobilnog telefona. A informacije su saznavali preko novina i radioaparata, nešto kasnije preko crno-belih televizora na kojima su mogli da gledaju svega par kanala. A podatke o ličnosti, uvek je tu bila neka dama u godinama koja je znala sve o svakom. U to vreme mogli ste nesmetano provesti noć, spavajući na klupi na trgu skoro svakog većeg grada u Evropi, a da pritom niko ne zna ni ko ste, ni odakle ste, ni čime se bavite i slično. I tada, u to vreme, nije bio nikakav problem zaštititi svoje podatke o ličnosti. Prikupljani su i obrađivani veoma retko i ograničeno, tako da i nisu bili ugroženi. Tada nije bilo potrebe za postojanjem nekog posebnog državnog organa, nekog poverenika koji bi štitio podatke o ličnosti. A onda, iznenada, nekako tiho, pojavio se on. Digitron. Prvi Digitron koji se mogao pojaviti. Praotac veštačke inteligencije. Mi, tada đaci osnovci, bili smo oduševljeni njegovom pojavom, zato što je mogao mnogo brže i efikasnije da rešava matematičke zadatke i izvodi računarske radnje. I koristili smo ga. I to mnogo. I nismo razmišljali o tome da li taj Digitron ili nešto kasnije, prvi kompjuteri, pa i prvi mobilni telefoni, znaju išta o nama, njihovim vlasnicima, o našim navikama i slično. Ukratko, da li znaju naše podatke o ličnosti. To je bila bezazlena i pre svega bezbedna upotreba novih tehnologija. Za razliku od danas. Danas, naš mobilni telefon, naš računar, naš super televizor, pa čak i naši moderni frižideri i veš mašine znaju mnogo toga o nama. Toliko da se smrzneš. I bez namere da izigravam nekog lovca na veštice i budem proglašen za kočničara na putu u svetlu tehno-e budućnost, samo upozoravam da su naši podaci o ličnosti, kao i naša privatnost uopšte, danas u toj meri ugroženi da se plašim da nije tako daleko dan kada ćemo velikim svotama novca umesto letovanja na nekoj egzotičnoj destinaciji plaćati boravak u nekom malom gradiću, u nekoj nedođiji, gde niko neće znati ko smo i sve druge naše podatke o ličnosti, gde će se plaćati kešom, a ne karticom i gde ćemo biti anonimni i nećemo biti pred očima i ušima velikog brata. Ukoliko pristanemo na neograničeno prikupljanje i uopšte obradu naših podataka o ličnosti, bez ikakve kontrole, doći ćemo u situaciju sličnu onoj u kojoj su se nalazile žene na početku 20. veka, prvi godina obeležavanja 8. marta kao dana žena. Bavit ćemo se zaštitom podataka o ličnosti samo na današnji datum 28. januara, a svi ostali dani u godini će biti dani ugrožavanja privatnosti, ugrožavanja podataka o ličnosti. Ali da me neko ne bi pogrešno razumeo, iako se ne plašimo konfrontacije sa velikim igračima, među kojima su čak i kompanije iz takozvane Big Tech grupe, a ne plašimo se zato što je u našim rukama najmoćnije moguće oružje, mač pravde. Mi nismo za raspravi i sukobe, već za komunikaciju koja treba da dovede do saradnje sa njima, najvećim rukovaocima i obrađivačima podataka o ličnosti na opšte dobro, a pre svega na dobro građana čije podatke obrađuju, a to smo svi mi. Ubeđen sam da će i oni shvatiti da je saradnja pravi put, prihvatiti pruženu ruku i tako dati svoj značajan doprinos zaštiti naše, ali i njihove privatnosti, a da se sa druge strane to nimalo ne odrazi na razvoj društva i uspešnost njihovog poslovanja. Mi u Srbiji se u poslednje vreme često dičimo sa tim da smo lideri u digitalizaciji i razvoju veštačke inteligencije, bar u ovom delu sveta. I to je veoma dobro i korisno i za našu državu i za sve naše građane. Ali ne postoji ni jedan razlog
da ne postanemo lideri i u zaštiti podataka o ličnosti koji se obrađuju putem uvođenja digitalizacije i korišćenja veštačke inteligencije. Naprotiv, uopšte ne sumnjam da će tako i biti i da ćemo moći sa ponosom da kažemo da smo uspeli da pomirimo naizgled nepomirljivo savremen tehnološki razvoj društva sa jedne strane i zaštitu podataka o ličnosti kao jedno od osnovnih i danas najugroženijih ljudskih prava sa druge strane. Ukoliko svi uložimo veliki napor da onima koji u tome vode presudnu reč objasnimo da je moguće da se napredak savremenih tehnologija i razvoj i korišćenje veštačke inteligencije nezaustavljivo kreće ka ubrzanom rastu, a da se ipak pritom sačuva pravo na zaštitu podataka o ličnosti, imaćemo šansu za opstanak. Da će Bog da tako i bude. U nadi da sledeće godine, na današnji dan, nećemo znati sve jedni o drugima i da niko neće znati sve o nama. Zahvaljujem se na pažnji i nadam se da vam nije krivo što vam nisam pročitao govor koji mi je napisala veštačka inteligencija. A ono što treba, neka ostane lično. I samo još jedna napomena koja nema veze sa zaštitom podataka o ličnosti, ali moram da kažem, 31. januara ističe rok za dostavljanje godišnjih izveštaja Povereniku iz oblasti pristupa informacijama od javnog značaja. Imate, ko nije to uradio, još 3 dana da to uradite. Sad stvarno hvala na pažnji. Hvala gospodine Marinoviću. Usled opravdanog izostanka ministarke pravde, nama će se docnije obratiti državni sekretar Ministarstva pravde, ali redosled govornika po protokolu usklađujemo, te ću sada najaviti našeg narednog govornika, njegovu ekscelenciju, gospodina Emanuela Žiofra, šefa delegacije EU u Srbiji, prepoznajući ulogu delegacije u tome da je stari saveznik i partner ove institucije, ali takođe neko ko se brine za savjetovanje u postupku i u procesima usklađivanja propisa sa propisima Europske unije. Zašto je to bitno? Više će nam o tome reći gospodin Žiofr, ali suština jeste da ovde ne mislimo samo na građane Srbije, ovde mislimo i na sve one ljudi iz Europske unije koji privatno ili poslovno dolaze u Srbiju. Mi jesmo deo tog sveta i naši se propisi tu spajaju i moraju garantovati isti, odnosno primereni nivo zaštite, jer to je važno ne samo za državu, važno je za privredu, važno i za građane. Ali da ja ne bi uzimao reč u gospodinu Žiofru, dajemo prostor da nam se sad obrati. Gospodine Žiofru, izvolite. Well, thank you very much, and good morning, everyone. Dear Commissioner Marinovic, dear Deputy Commissioner Unkovic, dear Ms. Idea, Mr. Babiti, and ladies and gentlemen, Mr. Zhigmanov, participants, I am glad to be here with you today because it's a day that gives us an opportunity on what we have achieved in terms of safeguarding our personal data, but also to reflect on the work which is still ahead of us. And there's a lot of work because we know, as the Commissioner just indicated, this is an increasingly digital world. And also, as was said before, personal data protection is no longer a domestic issue. It's a universal priority which requires global action. We see actually, as we speak, an increasingly rapid development of digital platforms and digital technology. And of course, these are bringing immense benefits to all of us, but they've also opened new doors for vulnerabilities. And as European Union, we have long recognized the critical importance of protecting citizens' fundamental rights, privacy, and data security. So a few years ago, 7 years ago, actually, to be precise, we introduced the General Data Protection Regulation, the GDPR, which remains for us a cornerstone of the EU digital policy framework and an inspiration worldwide. And I'm encouraged in that respect to see that Serbia has taken some steps in these regards with the adoption of the Personal Data Protection Strategy from 23 to 2030,
and the forthcoming amendment to the law on personal data protection, which reflect a strong commitment to aligning the domestic legislation here with international standards and the EU legislation. We, however, know that we face challenges that go beyond the legal frameworks. First of all, we live in an interconnected online world, and we are witnessing the growing dominance of big tech companies and the misuse of personal data for commercial, political, and other purposes. And this trend knows no border, and no single country can address it alone. So regional cooperation is critical, and I want to compliment Serbia for leading discussions on this topic with its neighbors and partners in the region. As an example, Serbia has agreed, as part of the reform agenda of the growth plan, the Plan Rasta, to improve the digitalization of public services and administrative procedures for business and citizens. This is an important reform and will help Serbia's economy thrive in a modern digital era. It is, however, equally important that Serbia ensure capacities to implement the digital identity framework in compliance with the EU Digital Identity Regulation and the eIDAS regulation, which stands for Regulation on Electronic Identification and Trust Services for Electronic Transactions and Internal Market. It's a very complicated title, but underneath is the safeguards that we need to introduce. And of course, we need to respect the GDPR consistently. In a similar manner, the EU Digital Markets Act and the Digital Service Act aim to create a safe digital space where the fundamental rights of users are protected, as well as a level playing field for business is established. EU member states, and Serbia alike, still have some steps to go in full transposing and implementing these acts, which are quickly becoming a cornerstone of our collective economic reality. Areas such as digitalization and artificial intelligence are the forefront of human innovation and development. We know this, and we need more innovation. We need to invest in innovation. We need to master this technology. We need to be able to compete with others that are developing this type of technology. But as we innovate, we know that policymakers need to ensure that the legislators are at pace with those developments and continue protecting our fundamental rights. This is critical importance in order to safeguard our democracy. And last year, the European Union introduced the Artificial Intelligence Act, which became the first legal act to provide AI developers and deployers with clear requirements and obligations regarding specific uses of AI. This is an evolution where we have to remain continually vigilant and innovative ourselves, and need to pool resources and work jointly to ensure that the rights of citizens are adequately protected. The second point is education, which also plays a vital role in this endeavor. It is essential that individuals, business, and institutions alike understand their rights and responsibility when it comes to protection. Raising awareness is a key step towards creating a culture of respect for privacy and security, values that must underpin the modern digital landscape. And thirdly, it is also important that public institutions and media play key role in setting an examples and safeguarding personal data protection. So this is a call to the importance of the public institutions' role and activism in promoting and protecting our personal data. And we know that we've seen breaches also in Serbia recently with publication of ID documents of citizens on media. So over the years, we have worked together through various programs with the Commissioner's office. I want to thank him and the Deputy Commissioner and all the staff of this office. We have provided technical assistance. We have worked in public awareness campaign, as we discussed now, and the capacity building of the office. And this partnership, which we really cherish, reflects our shared belief that data protection is not a luxury.
It is a necessity for democracy, human rights, and economic growth. So we need to keep a balance between these various priorities. And I believe that the office that you represent and the need to protect privacy and data protection will have an increasing importance in our society, and therefore the importance of this office and other actors that are there to protect our privacy. So we mark today Data Protection Day, and the awards being conferred today for contribution to personal data protections are a testament of the dedication of individuals and institutions working tirelessly in this field. We also reminded that any breach must be processed and addressed by competent authority swiftly. So in closing, I'd like to emphasize that the European Union remains a steadfast partner to Serbia in this journey. We are committed to continue our cooperation and support to ensure that data protection becomes not only a legal obligation, but a shared values across the region, as we're promoting a faster progress of the all Western Balkans toward the European Union. Thank you very much, and I really wish you good work and a capacity to address the challenges you face. Thank you very much. Zahvaljujem, Vaša ekscelencijo. Tokom ovih prethodnih godina uvijek smo spominjali misiju OEBS-a u Srbiji kao stalnog partnera i stalno smo nabrali silne, da kažem, domete saradnje koje smo imali i teško ih je opet staviti na jedno mesto, ali iskoristit ću jedno od tih, da kažemo, alata koje smo dobili u okviru te saradnje, istraživanje javnog mnijenja, koje smo zapravo imali 2 komada i u okviru tih istraživanja smo gledali percepciju građana prema instituciji Poverenika. Koliko je ova institucija prepoznata ili nije, da to ne bi bila stvar spekulacije, rađeno je to istraživanje i uz veliku zahvalnost misije OEBS-a podaci pokazuju da nakon jedne sprovedene kampanje percepcija ove institucije je jako porasla. To je tek vrh ledenog brega, da ga tako nazovem, ili početak onoga što smo u saradnji sa misijom OEBS-a postigli. Da ja ne bi objašnjavao umesto moje gošće sa moje leve strane, dakle, daću reč gospođici Caroline Haidija, zamjenici predstavnika misije OEBS-a u Srbiji. Izvolite. Thank you so much. Poštovani gospodine Marinoviću, poštovani gospodine Panić, poštovana gospođo Unković, dear Ambassador Giuffre and Mr. Babity, dear Mr. Minister, dear honored guest, dame i gospodo. Veliko mi je zadovoljstvo i čast da vas pozdravim u ime misije OEBS-a u Srbiji i da vam se pridružim na obeležavanju Međunarodnog dana zaštite podataka. Unfortunately, that's as far as my Serbian will take me, and I will switch to English. But really, Commissioner, thank you for having me here again this year. It's a pleasure to be here with all of you. As we have heard today, privacy is not a privilege. It is a fundamental part of human rights. And those rights are enshrined in numerous international agreements, including the Universal Declaration of Human Rights. It's the cornerstone of our freedoms, our dignity, and autonomy. It's a shield protecting us in a world of rapid technological advancement and increasing connectivity. And yet, every digital action that we take, whether it's our consumer habits or our political preferences, our search history, our social media interactions, or all of that leaves a trail of data. And that data is often something that we share voluntarily for our convenience, but it's also something that can be exploited, and we have to be aware of that. This underlines the growing importance of the protecting personal data, and it's a critical aspect of safeguarding our individual rights. From that reason, the OSCE, as you know, has adopted a comprehensive approach to security, one that includes privacy as a fundamental cornerstone. The protection of personal data as an integral part of that right to privacy
has long been a priority for all of our 57 participating states, including Serbia. These agreements underscore the shared responsibility of governments, civil society, and the private sector in upholding data privacy and fostering a secure and right-respecting digital environment. We recognize that strong protection of human rights, including personal data, contributes to safer societies. And to that end, the mission has worked intensively to facilitate debates, launch public awareness campaigns, and support our partners in developing policies to navigate this complex and ever-evolving field. Looking ahead in 2025, our mission and the Commissioner's Office will undertake several key initiatives, and these include equipping journalists, civil society, and organizations and public authorities with the skills and tools to ensure a timely and transparent access to environmental information, organizing public awareness campaigns on personal data protection, and addressing the ongoing challenges related to the implementation of the latest 2018 Law on Personal Data Protection by supporting legislative amendments. I'd like to take this opportunity to express my deepest gratitude to you, Commissioner, and to your dedicated team. Your steadfast commitment in the years-long cooperation with our mission has been instrumental in advancing our shared goals. And I'm looking forward to the presentation of the 10th Jubilee publication. It's a testament of the exceptional work that your office has done and its enduring contribution to this critical issue. Finally, I wish to extend my congratulations, and I wish to thank all of you for being here today. I think by making privacy a priority, each and every one of us take a step towards security today and in the future. Thank you. Zahvaljujem, gospođo Hajdija. Kada govorimo o misiji Saveta Evrope u Beogradu, možemo ih nazvati barjaktarima ili promoterima Konvencije 108+, koju su moji sagovornici za ovim stolom već pomenjali. Zašto mi danas govorimo o tom dokumentu koje je Srbija ratifikovala? Pa zato što, kao što je već pomenuto, živimo u eri digitalizacije, gde je obrada podataka znatno ubrzana, gde se veći rizik po zaštitu naših podataka, nekada, ajde da se poslužim i poverenikovim primjerima, nekada smo brinuli o tome da ne dođe do požara u papirnoj arhivi, danas nam je veća briga da li će biti struje ili interneta u oblasti zaštite podataka. Toliko ubrzana obrada podataka, toliko vapimo za tom našom privatnošću da neophodno je da se, dakle, naš zakonski okvir isprati izazove tehnološkog napretka. Negde na tom koraku, kažem, stalni sagovornik i saveznik na tom polju jeste i misija Saveta Evrope. Sa ovakvim uvodom bih dao šansu našem sagovorniku, gospodinu Janošu Babiću, da se obrati. Izvolite. Hvala lepo. Mr. Commissioner Marinovic, dear Deputy Commissioner Unkovic, esteemed Minister Zhigmanov, dear colleagues, Ambassador Joffre from the EU delegation, dear Ms. Hidea from head of OSCE mission acting head of OSCE mission to Serbia, dear State Secretary, ladies and gentlemen. It's both a privilege and honor to address you today on the occasion of Data Protection Day, an event underscoring the importance of safeguarding personal data as a cornerstone of our modern democratic societies. The rapid pace of technological innovation and the proliferation of digital platforms have already transformed communication, interaction, and the way we conduct everyday life. While these advancements present unparalleled opportunities, they simultaneously introduce complex challenges to the protection of personal data and the preservation
of the right to privacy. Within this dynamic and ever-evolving context, the role and responsibilities of the Commissioner for Data Protection are of critical importance. The Council of Europe, as the continent's eminent human rights organization, has long recognized the imperative of protecting individual rights in the digital era. The European Convention on Human Rights, through its Article 8, enshrines the right to respect for private and family life, home, and correspondence. Over the years, the Council of Europe has spearheaded the development of a robust legal framework to fortify data protection across its member states. This year, we mark a truly remarkable milestone, the opening for signature of the Council of Europe Framework Convention on Artificial Intelligence, Human Rights, Democracy, and the Rule of Law. This first internationally binding convention, launched on 5th of September last year in Vilnius, has already been signed by 10 states from the European region and beyond, alongside the European Union on behalf of its member states. The convention is a testament to the growing recognition that the artificial intelligence technologies impact everyday life and the societies and the personal data protection. I would like to take this opportunity to invite the Republic of Serbia to consider signing and ratifying this convention. Doing so would not only signal a strong commitment to ethical AI governance, but also enhance Serbia's capacity to navigate the complexities of AI technologies while safeguarding the rights and freedoms of its citizens. Through our initiatives in the Council of Europe, we have partnered closely with the Commissioner's Office to enhance the institutional capacity of their staff to uphold data protection standards articulated in the ECHR and other international instruments. I would like to emphasize the crucial role of the Commissioner for Data Protection as an independent body. The Commissioner's mandate includes providing expert opinions on legislative proposals and ensuring that these align with the standards. It is imperative that the opinions of the Commissioner are not only respected, but actively considered by lawmakers. Such engagement is essential to aligning national legislation with the principles enshrined in the ECHR and other key instruments, thereby ensuring that Serbia remains at the forefront of data protection and human rights. In conclusion, I commend the Commissioner and their colleagues for their work, and I wish success in their future endeavors. The Council of Europe remains a committed partner, prepared to support promotion of the highest standards of data protection in Serbia. And let me just connect to the Mr. Commissioner's words that he told us about the importance that we remain as individuals and not to rely to AI in the modern world all the time. I come from Hungary. We have, a popular footballer, Dominik Szoboszlai, now playing for Liverpool. We also have a young, very successful singer called Azaria. I just recently saw a video clip, the two guys teaming up together and performing an act singing, and how wonderful that was, I imagined. But actually I scrolled down and I realized that the song, the event, the video clip, it's not real.
everything was done by AI. The two guys have never met. The tune doesn't, the melody doesn't exist. And also the lyrics are the creation of AI. So we are entering an era of wonderful opportunities, but also we have to be aware of what's real and what's virtual. Thank you very much for your attention. Zahvaljujem, gospodine Babić. Naš naredni sagovornik biće državni sekretar Ministarstva pravde, gospodin Miroslav Panić. Za ovim stolom, dakle, imamo predstavnike Ministarstva pravde, čija je uloga u primjeni ovog propisa nemerljiva. Zašto? Pa radi se o tome da je prepoznato da postoje određeni izazovi u primjeni Zakona o zaštiti podataka o ličnosti. Ako pogledamo prethodno zakonsko rešenje, imali smo zakon, imali smo strategiju, ali se ta strategija nije sprovodila jer nikada nije postojao akcioni plan. Danas je domet nešto veći. Zašto to govorimo? Pa zato što sam zakon je kompleksan tekst i prepoznate su izazove u njegovoj primjeni. Ministarstvo kao predlagač zakona je prepoznalo takve izazove i formiralo je radnu grupu za izmene i dopune zakona, što je jako važna stvar. Druga važna stvar je da je takođe formirana još jedna radna grupa koja je okončala svoj rad na tekstu predloga akcionog plana za primjenu strategije koja je takođe među vremenu usvojena. Dakle, već smo korak dalje u odnosu na prethodno zakonsko rešenje. Time će se omogućiti primjena ovog propisa na dole, prema svakom akteru posebno, u određenim vremenskim rokovima, sa određeno planiranim sredstvima. Dakle, time ćemo omogućiti primjenu ovog prava. Poverenik nije jedini nosilac zaštite podataka. Uloga ministarstva je tu takođe jako bitna. Upravo sam opisao važnost ove institucije i važnost ovakvog pristupa ka zaštiti ovog temeljnog ljudskog prava. Red dajem gospodinu Miroslavu Paniću. Gospodine Panić, izvolite. Zahvaljujem se. Poštovani gospodine Marinoviću, uvažena gospođo Unković, poštovani ambasador Žiofre, poštovana gospođo Hidea, uvaženi gospodine Babiću, imam neočekivanu privilegiju da povodom Međunarodnog dana zaštite podataka o ličnosti se obratim na ovom događaju koji tradicionalno organizuje Poverenik. Zašto zaslužuje sve pohvale, s obzirom da sama ova manifestacija koja se održava jednogodišnje doprinosi povećanju svesti u društvu o značaju zaštite jednog ovakvog prava. Pripremljeni govor moj neću čitati zato što je uvodničar praktično rekao sve ono čime sam hteo da pohvalim moje ministarstvo na preduzetim aktivnostima u prethodnom periodu, ali ću napomenuti, pošto je uobičajeno da se u ovim prilikama govori o prirodi i značaju ovog prava, pomenut ću da se radi o pravu koje je zajamčeno Ustavom i koje zajedno sa nekim drugim pravima, kao što je pravo na porodični život i pravo na nepovredivost stana, tvore pravo na pripadnost građana. Ovo tim i pre što je pravo na privatnost građana u uslovima ubrzanog informaciono-komunikacionog razvoja savremenih društava postalo poseban izazov za kad je u pitanju njegova zaštita, uključujući i zaštitu podataka o ličnosti. Ovo tim i pre što je fenomen digitalizacije koji je sve prisutan kod nas podigao i težinu zadatka kada je u pitanju pravno uređenje odnosa između korišćenja modernih tehnologija u svakodnevnom životu i zaštite prava na zaštitu podataka o ličnosti. Kada je u pitanju pravno uređenje, naravno nalazimo se na terenu Ministarstva pravde koje u svom delokrugu ima i pripremu propisa iz ove oblasti.
Sa druge strane imamo nezavisni državni organ u čijoj nadležnosti je nadzor nad sprovođenjem zakona i zaštitu podataka o ličnosti, što znači da se na izvestan način radi o podeljenim nadležnostima, što odmah zahteva jedan zajednički napor, da kažem, čak da upotrebim izraz sinergiju na uređenju cele ove oblasti. I upravo poslednjih meseci ili godinu dana je došlo do jedne takve intenzivne saradnje, mogu reći partnerskog odnosa, koji je rezultirao kako aktivnostima na izradi strateško-doktrinarnih dokumenata, tako i na planu normativnog uređenja ove oblasti. Odnosno, preciznije rečeno, tek su stvorene polazne osnove da se to dogodi. Naime, 2023. godine je usvojena strategija zaštite podataka o ličnosti u Republici Srbiji za period 23. do 2030. godine. Radna grupa koju je formiralo Ministarstvo pravde i u kojoj je poverenik ne samo dao ključni doprinos, nego moguće je bio i lider, i je okončalo svoj rad na izradi akcionog plana za sprovođenje ove strategije. Predlog akcionog plana se nalazi u vladi i za očekivati je bilo da on bude usvojen na prvoj narodnoj sednici vlade. Takođe, na prethodnoj sednici vlade formirana je radna grupa za praćenje sprovođenja mera i aktivnosti strategije i na kraju, idući korak unapred, Ministarstvo pravde je već formiralo međuresorsku radnu grupu za pripremu teksta izmena i dopuna Zakona o zaštiti podataka o ličnosti. Kada je u pitanju buduća izmena i dopuna Zakona o zaštiti podataka o ličnosti, ambicije Ministarstva pravde i poverenika, po time i zadatak radne grupe je da u nekom relativno kraćem periodu, a rok je drugi kvartal 2026. godine, Republika Srbija ima jedan efikasniji i delotvorniji zakonodavni okvir kada je u pitanju zaštita podataka ličnosti Republike Srbije, koji će istovremeno biti u skladu sa međunarodnim standardima i preuzeti međunarodnim obavezama Republike Srbije. Takođe, namera je, odnosno u zadatak radne grupe je stavljeno nešto što nije baš lagan posao, jer da jeste, to bi se već nalazilo u važećem Zakonu o zaštiti podataka o ličnosti, a to praktično znači da se neke oblasti ili instituti koje nisu u potrebnoj meri uređeno u važećem tekstu zakona ili uopšte nije uređeno, uredi izmenama i dopunama. Tu se pre svega misli na biometrijsku obradu podataka o ličnosti u cilju identifikacije fizičkih lica, na obradu podataka o ličnosti putem video nadzora, na obradu podataka o ličnosti putem veštačke inteligencije u jednom delu, onom što ne bude zahvaćeno posebnim zakonom koji se takođe priprema u Republici Srbiji, kao i kad je pitanju obrada biomedicinskih podataka o ličnosti. Kao što vidite, ta radna grupa nema nimalo jednostavan zadatak, ali je naše očekivanje da uz iskrenu saradnju sa drugim državnim organima, pre svega sa poverenikom, ali i sa civilnim sektorom, čiji su predstavnici članovi te radne grupe, uz jednu uporan i pažljiv rad radne grupe, ona bude odgovorila svom zadatku i Republika Srbija bude imala moderan zakon koji će na viši nivo podići zaštitu ovog prava u Republici Srbiji, a sve u interesu njenih građana. Na kraju, još jednom želim da se zahvalim gospodinu Marinoviću, što sa puno truda, a kao što smo videli, i sa puno emocija, bez čega i nema uspeha u bilo kom poslu,
bavi se svojim poslom i organizuje ovaj dan kao dan zaštite podataka o ličnosti u nadi da će svest o značaju ovog prava u Republici Srbiji rasti iz godine u godinu i da će donosioci odluka, odnosno akteri u ovom sistemu, prepoznati i pronaći taj fini, idealni balans između onoga što su zahtevi savremenog života i upotreba modernih informaciono-komunikacionih sistema sa jedne strane i crvenih granica koje se ne mogu prelaziti kada je u pitanju zaštita privatnosti svakog pojedinca, pa time i zaštita podataka o ličnosti. Hvala vam još jednom na pažnji. Zahvaljujem, gospodine Paniću. U ovom panelu poslednji izlagač biće zamenica poverenika Sanja Unković. Zadatak njen jeste da prikaže kako mi iz službe poverenika poimamo Zakon o zaštiti podataka o ličnosti. Zašto je ovo pravo važno, kako se primenjuje, šta to znači kada sprovodimo nadzor, o čemu je bilo reči, kada rešavamo pritužbe građana, kada dajemo mišljenje na propise, kada zapravo objašnjamo kako se zakon primenjuje. Dakle, da spustimo na niži nivo funkcionisanja naše institucije, koji su to naši izazovi i kako mi iz ovog našeg ugla vidimo. Izvolite. Marko, hvala puno. Dobar dan svima. Dobrodošli na Dan zaštite podataka o ličnosti. Naravno, kao i svake godine, 28. januara mi obeležavamo Međunarodni dan zaštite podataka o ličnosti i ovo je svakako jedan fantastičan trenutak da možemo da pozovemo sve naše prijatelje i sve one koji nam zaista nesebično pružaju podršku sve ove godine unazad. Kada govorimo o ovom danu, uvek je najbolja situacija i trenutak da napravimo i presek stanja u oblasti zaštite podataka o ličnosti. Kada govorimo o preseku stanja, ja moram da kažem da mi trenutno živimo u jednom periodu apsurda. Zašto to kažem? Sa jedne strane, nikada više obuka, tribina, okruglih stolova nije održano po celoj Srbiji. Toliko smo radili na edukaciji velikog broja rukovaoca, obrađivača, udruženja građana, samih građana. Sa druge strane, svest naših građana nikada nije bila na višem nivou. A opet nikada teže nismo štitili podatke o ličnosti. To je svakako posledica činjenica rapidnog razvoja tehnologije, digitalizacije i veštačke inteligencije, gde ne samo organ koji se bavi zaštitom podataka u Republici Srbiji, već svi organi širom Evrope, pa čak i sveta, koji se bave zaštitom podataka o ličnosti, ne mogu da se adaptiraju na te izazove koji su svakodnevni i zaista u budućem periodu mislim da ćemo imati dosta problema u zaštiti podataka o ličnosti i ja ću vam sada, pošto je i poverenik dao primer, doduše malo nostalgičan, ja ću jedan primer koji negde već postoji, a kada postoji on će brzo doći i kod nas i moji primeri su uvek futuristički, prosto moramo da držimo neku ravnotežu, pa bih volela da sada zajedno krenemo na jedno putovanje, ali to putovanje neće biti sa našim običnim automobilom sa kojim smo putovali do sada, već je danas reč o jednom autonomnom automobilu koji je nastao bukvalno spojem modernih tehnologija i veštačke inteligencije, automobil koji nema ni mesto za vozača, ni vozača, ni volan, ni kočnicu, apsolutno jedan autonomni automobil koji izgleda kao mali pokretni bioskop. Ulazimo u naš automobil i samo izgovaramo destinaciju željenu na koju želimo da odemo, a on već unapred zna koji je član porodice krenuo sa njim, kakvu klimu u autu mora da napravi, kakvu muziku da pusti, bukvalno svi mogući uslovi su zadovoljeni. Naravno,
Naravno, uvijek je najbolji prijatelj sa kojim krećete na put jedna dobra knjiga, posebno vašeg omiljenog pisca, ali to sada više nije obična knjiga. To je knjiga sa kojom mi možemo da razgovaramo, kojom mi možemo da postavljamo pitanja, da tražimo neke odgovore i kako je pisana knjiga i o piscu i o likovima u knjizi, ali ne samo to, nego imamo jedan mali link koji kada kliknemo možemo i vizuelno da doživimo knjigu. I naravno nastavljamo naše putovanje, ali nas naš automobil obaveštava da se nalazimo u blizini prodavnice našeg omiljenog brenda i da su naravno sniženja u toku i naravno da je najbolje da stanemo, da se zaustavimo i da vidimo da li to nešto ima iza nas. Uvek se nešto nađe, vraćamo se punih ruku, kesa, ulazimo u naš automobil i nastavljamo naše putovanje. I došlo je vreme, kako smo svi robovi naših navika, da nas automobil upozori da je vreme za našu popodnevnu kafu. Stajemo kod obližnjeg kafića, izlazimo, pijemo sa uživanjem našu kafu i ponovo se vraćamo u naš autonomni automobil. A onda nam se on požali da i on ostaje bez energije i da bi bilo lepo da je napuni. Mi stajemo na obližnju pumpu, on se automatski prikači na automat, napuni se električnom energijom i naravno uslugu plaća novcem sa našeg računa, čijim brojem naravno raspolaže. Nastavljamo naše putovanje, ali kako naš automobil već zna i šta mi volimo i koje nam se destinacije dopadaju, on nas obaveštava da se nalazimo u blizini jedne atraktivne turističke destinacije i da bi bilo lepo da se zaustavimo i pogledamo je. Naravno, kako da ne, jedva čekamo na našem putovanju da imamo mnogo interesantnih događaja, izlazimo, obilazimo tu atrakciju i vraćamo se u naš auto puni utisaka. Nastavljamo naše putovanje dalje i konačno stižemo do naše destinacije. Izlazimo iz našeg automobila, a za nama odmah izlazi i naš kofer, jer mi više ne vučemo kofere zato što nas kofer prati kao naš verni pas. Ulazimo u hotel gde nas dočekuju ljubazni roboti koji dovoljno je samo jedan sken na nas i da znaju sve o nama, odakle smo, koliko dana ostajemo, koji pogled volimo iz sobe, tako da nas samo upućuje da dođemo do lifta i da odemo u našu sobu. Ali mi smo začuđeni jer nam ne daje ključ. I mi ga pitamo zašto nismo dobili ključ za sobu. On kaže pa nije potrebno. Vrata se otvaraju na osnovu vašeg glasa. Odlazimo do naše sobe, izgovaramo reči otvori se, vrata se otvaraju, na stolu nas čeka naša omiljena hrana, u pozadini se čuje naša omiljena muzika, zavese se razgrću, predivan pogled na botaničku baštu i naš odmor iz snova konačno može da počne. Ali kao i u životu uvek jedno ali sreću kvari, naročito nama koji se brinemo i bavimo zaštitom podataka o ličnosti, ja verujem da se mnogima ovaj primer svideo i da niko u ovom trenutku nije razmišljao o podacima, ali zaista da li možemo da se zapitamo da li ćemo mi u budućnosti uopšte moći više da govorimo o našoj privatnosti? Da li će postojati neki podatak o nama koji ćemo moći da sakrijemo? I da li je uopšte normalno da i naš automobil zna šta mi volimo, koje su naše navike, i to ne samo taj automobil, već svi oni koji su ga pravili, ne samo ti roboti u hotelu, već svi oni koji su ih pravili. I zaista, kao što vidite, koliko god da ovaj primer zvuči futuristički, on je toliko blizu nas i toliko blizu stvarnosti, tako da naš posao u budućnosti će biti još odgovorniji, još teži. A zašto posebno osjećamo da će biti teško? Jer s jedne strane vi morate da štitite podatke o ličnosti, a sa druge strane vi ne smete da zaustavljate razvoj tehnologije, digitalizacije i veštačke inteligencije. Dakle, mora da se nađe ravnoteža, a to je u životu svakako najteže.
Sada ćemo se malo vratiti u našu realnost i videti šta smo mi tu radili od prošlog dana zaštite podataka o ličnosti do danas. Pre svega, kao što sam već rekla, mi smo kao nikada do sada održali ogroman broj obuka, zatim tribina, okruglih stolova po celoj Srbiji. Posebno bih izdvojila dve jako uspešne obuke. To je jedna koja je bila u organizaciji OEBS-a. Tu smo naravno obišli smo sve, da kažem, odnosno većinu policijskih uprava u Srbiji, obučavali te ljude koji su zaposleni u policijskim upravama. Zatim sa Komorom zdravstvenih ustanova imali smo fantastičnu saradnju zato što su oni prepoznali koliko je bitno da se i zdravstveni radnici i svi oni koji su zaposleni u zdravstvu obuče. Tako da smo opet po celoj Srbiji držali obuke zaposlenima u zdravstvu. Takođe, ja moram da kažem da smo nastavili fantastičnu tradiciju držanja kratkih programa studija i ono što sa velikim zadovoljstvom mogu da kažem da ja na svakom danu predstavim još jedan sporazum sa još jednim fakultetom i ko zna dokle će to da ide, ali u svakom slučaju Fakultet bezbednosti Univerziteta u Beogradu već 5. generacija polaznika je u toku, zatim Pravni fakultet Univerziteta u Kragujevcu gde je već 4. generacija studenta u toku, tu je i Pravni fakultet Univerziteta u Novom Sadu, sa njima smo skoro potpisali sporazum pa smo samim tim završili 1. generaciju polaznika i ono na što smo zaista bili ponosni najviše prošle godine, to je konačno potpisivanje sporazuma sa Pravnim fakultetom Univerziteta u Beogradu za specijalističke studije inovacije znanja na temu zaštite podataka o ličnosti i jako smo ponosni na to. 1. generacija polaznika je u toku, zaista vrlo ozbiljna grupa, imali smo jako težak zadatak koji još uvek traje, ali svakako je lepo i verujemo da ćemo sigurno sa još nekim fakultetom potpisati sporazum, jer ti kratki programi studija, to je toliko korisno za ljude koji se bave zaštitom podataka o ličnosti, što i oni sami na kraju svakog programa kažu. Takođe, ja moram da istaknem naše prijatelje iz GIZ-a, iz Jukoma, sa kojima smo ostvarili fantastičnu saradnju. Evo, imali smo projekat gde smo trebali da održimo 15 obuka po Srbiji, 15 tribina i mi smo konačno priveli kraju i mislim da ćemo početkom februara završiti i tribine i obuke i zaista svi sa kojima smo imali u prilici da sarađujemo kažu da su ljudi u unutrašnjosti Srbije toliko srećni što smo došli kod njih, što smo ih saslušali, što smo mogli da razgovaramo, što su mogli da nam postavljaju pitanja, da dobiju odgovore na sva njihova pitanja, tako da mislim da je to jedan zaista od uspešnijih projekata. Takođe moram da kažem da smo bili aktivni i na međunarodnom planu. Ono na što sam ponosna i to sam već rekla kada smo slavili 20 godina od postojanja službe Poverenika, nas sve više pozivaju da uzmemo aktivno učešće u svim konferencijama, znači na panelima, okruglim stolovima i mi zaista uzimamo učešće. Spomenula bi samo neke koje su nama zaista važne i uvek delotvorne kada odlazimo i bavimo se takvim aktivnostima, pre svega prolećna konferencija u Rigi, u Letoniji, gde su bili okupljeni svi organi širom Evrope koji se bave zaštitom podataka o ličnosti, sa kojima smo imali priliku da razmenimo iskustvo. Zatim tu je simpozijum privatnosti u Veneciji, takođe jedna vrlo interesantna konferencija međunarodna koja je bila u Barceloni, gde smo se Poverenik i ja šalili da su nas gledali kao mačke na izložbi pasa, s obzirom na to da smo mi jedini bili koji štitimo podatke o ličnosti, a svi su pokazivali nemoguća tehnološka dostignuća, tako da je zaista smo se osjećali kao mačke na izložbi pasa, ali dobro, i to je jedno dobro iskustvo svakako. Takođe, ja moram da kažem da smo i u saradnji u organizaciji KEDS grupe
imali priliku da budemo na kongresu, Međunarodnom kongresu pravnika na Bledu prošle godine, zatim prvoj školi privatnosti u Portorožu gde smo poverenik i ja držali predavanja. Takođe moram da spomenem jedno neviđeno korisno, zaista tako moram da se izrazim, jednu studijsku posetu takođe u organizaciji GIZ-a gde smo obišli Irsku, bili smo u Dublinu i zaista u sve važne državne institucije smo ušli, imali smo priliku da budemo i naravno u Komisiji za zaštitu podataka o ličnosti gde smo imali baš puno pitanja za njih s obzirom na to da nam se dešava ono što nam se dešava, a to je, verovatno ste čuli da je kompanija Meta i kompanija X počela sa obradom podataka naših građana i to za stvaranje veštačke inteligencije, a da pritom niko od nas nije bio obavešten o tome. Naravno, imamo problem od 2019. godine, od kada je stupio novi zakon o zaštiti podataka o ličnosti koji propisuje obavezu imenovanja stranog predstavnika, međutim od 2019. godine mi bukvalno nismo mogli da nateramo kompaniju Meta da jednostavno odrede tog predstavnika. Isto je i sa kompanijom X. I sad naravno, pošto u Evropskoj uniji se sve to isto desilo, pokušali su da bukvalno obrađuju podatke njihovih građana, da bukvalno u svrhu razvoja veštačke inteligencije. Međutim, s obzirom na to da oni ipak imaju u Evropskoj uniji svog predstavnika, s obzirom na to da oni imaju Evropski odbor za zaštitu podataka o ličnosti, oni su lako uspeli da spreče to, dok mi još uvek se borimo sa tim. Naravno, s obzirom da smo u velikom problemu što nema predstavnika, a s obzirom na to da se obrađuju podaci o ličnosti svih građana, čak svih onih koji nisu uopšte deo Evropske unije, onda smo se dosetili da imamo zajedničku inicijativu sa našim kolegama iz Bosne i Hercegovine i našim kolegama iz Crne Gore, tako da smo zajednički delovali prema Meti i ono što je pozitivno i zaista nismo mogli da verujemo, konačno su nam poslali kontakt podatke osobe sa kojom možemo da pregovaramo dalje i sastanak je trebao da se održi poslednjih dana nove godine, međutim nismo uspeli da se organizujemo, a sada svi imamo dan zaštite podataka, tako da svakako ćemo u narednom periodu održati sastanak i krenuti da rešavamo tu situaciju u vezi sa obradom podataka od strane Meta. Naravno, kompanija X nam se uopšte nije oglasila, tako da tu još uvek ne znamo šta ćemo, ali definitivno je to zaista veliki problem. Takođe, mi sa zemljama bivše Jugoslavije održavamo inicijative svake godine, čuvena inicijativa 2017 koja je prošle godine bila u Zadru, a svake godine se dešava u nekom drugom mestu i to je fantastična prilika da jednostavno razmenimo naše iskustva u oblasti zaštite podataka o ličnosti, da jednostavno možda rešimo neke probleme koje mi imamo, a oni su uspeli da reše, tako da zaista i to je više nego korisno. Takođe, kada govorimo o našim zaposlenima, ja moram da kažem da više nego ikada su naši zaposleni učestvovali u brojnim radnim grupama za donošenje zakona, s obzirom na to, znači u svim zakonima gde se spominje obrada podataka o ličnosti, naši predstavnici su u tim radnim grupama i posebno ističem naravno Zakon o veštačkoj inteligenciji gde smo uzeli ozbiljno učešće, a znate da sam prošle godine rekla, mada je gospodin Panić i Marko Milošević su to već spomenuli, da je Vlada usvojila strategiju zaštite podataka o ličnosti do 2030. godine i da sam rekla da ćemo dati sve od sebe da prošle godine završimo akcioni plan. Mi smo naravno vredno radili i uspeli smo da završimo akcioni plan, tako da je bukvalno pitanje, prošao je radnu grupu, znači apsolutno smo sve što je bilo do nas uradili i sada se čeka da taj akcioni plan usvoji
vlada. Što se tiče naših daljih aktivnosti, nastavili smo sa jednom fantastičnom, bar se tako ispostavilo, tradicijom otvaranja kancelarija po Srbiji. Ovo je treća naša otvorena kancelarija u Kragujevcu, pored kancelarije u Novom Sadu i u Nišu, i zaista su se te kancelarije pokazale kao pun pogodak, one rade, bukvalno imaju ogroman priliv predmeta i jako sam ponosna na to, pošto što bi klinci rekli, bilo je onih hejtera koji su govorili kako se mi služimo nekim marketinškim trikovima i ostale gluposti, ali ko poznaje Poverenika i mene zna da kod nas ne postoje trikovi, nego samo vredan, marljiv, posvećen rad i to govori rezultat da ono što sam ja pre 3,5 godine u Skupštini iznela kao ambiciozni plan, mene zaista bilo sramota dok sam ga izgovarala, jer za 7 godina da se tako nešto postigne baš je bilo preambiciozno, a možete da zamislite kad smo Poverenik i ja uspeli da taj plan ostvarimo za samo 3,5 godine i ja moram to da kažem jer smo zaista ponosni na to, ali daleko od toga da ćemo mi sad stati, izvršili smo pa ćemo stati, mi toliko ideja imamo i tako da ćemo mi u narednom periodu i tekako raditi. Što se tiče naših planova, ima ih mnogo, neću ih sve nabrajati, svakako nastavljamo sa držanjem obuka, tribina, okruglih stolova, takođe baš nam je stalo da u osnovne i srednje škole na jedan ozbiljniji način uvedemo zaštitu podataka o ličnosti, jer su naši najmlađi ipak najugroženija kategorija lica. Nešto sada postoji, ali to nešto nije dovoljno da bi naša deca znala kako da štite podatke o ličnosti. Takođe, naravno, sve ove promene i u razvoju tehnologije, veštačke inteligencije i digitalizaciji tekako uslovljavaju promenu, strukturnu promenu u našoj službi, tako da se Poverenik i ja spremamo da uradimo jednu ozbiljnu sistematizaciju novu, ali moram da se pohvalim. Znate da na svakom danu, da ne kažem kukamo, kako je teško da privolimo mlade ljude iz IT-a da dođu kod nas, a kako nama nikad važnije nije bio taj IT sektor i koliko smo radili na tome. Početkom godine uspeli smo da dovedemo 5 mladih ljudi iz IT sektora, na nama je da ih zadržimo, animiramo i ja mislim da neće biti problema samo da uđu u ovu materiju, jer ko zavoli ovu materiju on se zarazi i definitivno ne izlazi iz nje, ja sam primer, tako da se nadam da ćemo zadržati te mlade ljude i što se tiče ISP, ja moram kažem informacioni sistem Poverenika, bukvalno nam se drži na jednom malom koncu, jer toliko ima predmeta novih, toliko je novih ljudi da jednostavno on više ne može da podrži naš rad i tempo. Međutim, naravno uz pomoć naših prijatelja iz UNOPS-a mi smo uspeli da započnemo rad na stvaranju novog informacionog sistema. Ja se nadam da će on biti ove godine i to će taman biti poslednji alarm. Mislim da ćemo uspeti, a takođe očekuje nas i nova internet stranica, to je pitanje dana. Mi smo napravili jednu friendly, jednu potpuno novu internet stranicu koja će biti mnogo lakša za korišćenje od strane svih naših građana, a takođe imamo ideju da se približimo našim građanima tako što ćemo jedan novi sektor uvesti ili možda odsek, vidjet ćemo kako će da bude, ali to će biti sektor koji će se baviti odnosom sa javnošću, pre svega kao neka vrsta call centra. I to nam je naravno u planu i još imamo puno planova da sada ne nabrajam sve, ali poenta je da mi smo uvek imali vašu podršku do sada, a od danas pa nadalje nama će svaka podrška od vas biti dobrodošla i zaista će nam biti potrebna. Tako da ja očekujem da ćemo je imati kao i do sada i ovde ću da stavim 3 tačkice zato što moje izlaganje još uvek nije završeno, ali Marku ću prepustiti reč.
Zahvaljujem Sanji donekle, jer, kažem, nije iscrpila svoju moć govora u ovom delu, ali moramo napraviti jednu malu pauzu koja se sastoji u tome da nekako zapakujemo poruke koje smo do sada dobili od mojih sagovornika sa ovog stola. Dobili ste odgovor na pitanje zašto je zaštita podataka važna. A sada će nam Sanja dati odgovor na pitanje a kako se ta zaštita podataka u stvari primenjuje. Kako mi štitimo te podatke? Mi raspolažemo novim izdanjem publikacije o kojoj će danas biti reči, u kojem su sabrani najilustrativniji primjeri rada poverenika u prethodnih godinu dana. To štivo posmatrate kao jedan fenjer u tami koja otklanja nedoumice u primjeni ovog propisa. Dakle, daću Sanji mogućnost da nam objasni kako se štite podaci. Hvala. Pa sad kako se štite podaci, to će naši dragi čitaoci sigurno pronaći u ovoj novoj publikaciji. Uvek kad držim ovu publikaciju, zaista je držim sa posebnom emocijom i zadovoljstvom, zato što ova publikacija uvek nastaje vrednim i posvećenim radom svih naših sektora koji se bave zaštitom podataka o ličnosti. Pre svega sektorom za nadzor nad zaštitom podataka o ličnosti, sektorom za zaštitu prava lica i prenos podataka, sektor za harmonizaciju propisa i normativne poslove i naravno sektor za procesuiranje prekršaja. I pošto su naši ljudi toliko vredno radili, naši inspektori su preko 800 inspekcijskih nadzora izvršili, dato je nikad toliko mišljenja na nacrte zakona, na procene uticaja, zaista naši ljudi zaslužuju aplauz i ja to moram da vas zahvalim sada. Svaka čast ljudi, baš ste bili divni i tek ćete raditi. Ove naši planovi su ogromni, tako da ko radi kod nas ne može da zabušava. A sada, da bih vas malo samo zaintrigirala, reći ću vam, znači, kao što sam sad već napomenula, da se ovde nalazi vredan i posvećen rad naša 4 sektora koji se bave zaštitom podataka o ličnosti, ali se takođe nalazi i zahtev za ostvarivanje prava u vezi sa obradom podataka o ličnosti koji je nov, i tako da ćete imati nov zahtev ovde i takođe nismo mogli, a da u ovu našu publikaciju kao sastavni deo ne stavimo naš akcioni plan na kome smo zaista vredno radili i s obzirom da je prošao i radnu grupu i da je pitanje trenutka kada će biti usvojena, a prošle godine je bila strategija, zašto sad ne bi bio samo nastavak, akcioni plan, tako da ćete moći i to da pronađete u ovoj našoj publikaciji. Sad, ja volim da svake godine vas bar malo zainteresujem da pročitate ovu publikaciju, mada zaista uvek je toplo preporučujem, zato što svako od nas može da nađe primer za sebe u ovoj publikaciji, jer dosta su životni primeri, tako da hajde sad malo da vam bacim senku na ono što je sektor za nadzor radio i neke interesantne predmete, pa predlažem da pročitate kako je postupio poverenik u situaciji kada jedan poslodavac na svojoj oglasnoj tabli okači jedno upozorenje svom zaposlenom zbog nepoštovanja radne discipline. Ili kako je postupio poverenik u situaciji kada jedan poslodavac u disciplinskom postupku koristi snimak sa video nadzora. Ili, na primer, kako je postupio poverenik kada jedna stambena zajednica na ulazu u zgradu okači spisak svojih stanara, ali ne običan spisak, već spisak svih onih koji nisu izmirili finansijske obaveze. Ili možda još bolje, primer kako je poverenik postupio kada je jedna stambena zajednica na svojoj zvaničnoj internet stranici objavila spisak svih stanara sa detaljnim imenima i naravno
detaljnim podacima o ličnosti, pa im ni to nije bilo dovoljno, pa su onda instalirali kamere u lift, a onda svim svojim stanarima podelili aplikaciju da mogu da posmatraju šta se dešava u zgradi za vreme, u realnom vremenu. Ne bi bilo loše da pročitate i primer kako je postupio Poverenik kada jedan rukovalac koristi podatke o ličnosti bez saglasnosti u cilju direktnog marketinga. Ili, na primer, kako je postupio Poverenik kada je jedno javno komunalno preduzeće uz svoj račun za komunalne usluge dostavilo flajer jednog pravnog lica koji nudi usluge čuvanja dece od 6. do 10. godine. A ne bi bilo loše da pročitate i primer kako je postupio Poverenik kada jedan zaposleni u banci prebaci na svoj privatan e-mail podatke za 1240 klijenata. Tako da zaista ima tu još alarmantnih primera, ali to ostavljam vama, ali moram da kažem da kada je u pitanju naš sektor za zaštitu prava lica i prenos podataka, to je sektor koji je pre svega nastavio divnu tradiciju dobijanja, nadam se da mi se kolege iz MUP-a neće naljutiti, divnu tradiciju dobijanja upravnih sporova protiv MUP-a. Sećate se onih operativno-kriminalističkih zbirki i lica koje su bila u njima, a nikada nisu bila osuđena i naravno da smo mi smatrali da treba takve podatke brisati iz evidencije i to je naravno Upravni sud podržao. Takođe, bilo je tu dosta interesantnih primera. Ja bih vam preporučila da pročitate kako je Poverenik izvršio test balansa između slobode izražavanja i slobode zaštite podataka o ličnosti. U pitanju je jedan mladi poznati bračni par i njihovo maloletno dete. Ili recimo zašto je Poverenik naložio da rukovalac postupi po pritužbi iako je rukovalac tvrdio da je po svemu postupio po zahtevu lica. Ili recimo interesantan predmet kako je to Poverenik postupio kada mu se jedno lice obrati žalbom umesto pritužbom ili na primjer kada jedna pritužilja zahteva brisanje podataka iz jednog ugovora o njenoj adresi, iako ugovor nije potpisala ona sa rukovaocem, već rukovalac i treće lice. Kada govorimo o sektoru za harmonizaciju propisa i normativne poslove, nikada interesantnije pitanja nisu bila, mada ja to kažem svake godine, ali prosto svake godine toliko imaju dobra pitanja naši rukovaoci. Pa recimo jedno od pitanja je bilo da li je potrebno da rukovalac koji je već uradio procenu uticaja i dostavio Povereniku zbog uvođenja video nadzora u svoje prostorije, da li je potrebno da ponovo dostavi Povereniku procenu uticaja ukoliko želi da samo proširi taj nadzor na neke druge prostorije. Ili recimo da li jedan pravni subjekat koji se bavi izdavanjem motornih vozila ima pravo da traži od korisnika da mu dostavi ličnu kartu, sve putem mobilne aplikacije, dakle ličnu kartu, fotografiju i vozačku dozvolu. Takođe, da li je zakonita obrada, odnosno snimanje razgovora između zaposlenih u hitnoj pomoći i pacijenata. Ili recimo interesantno pitanje, to nije loše pitanje i za radnu grupu, da li je potrebno da lice za zaštitu podataka o ličnosti ipak ima prebivalište ili boravište na teritoriji Republike Srbije, jer naš zakon kaže mora biti fizičko lice, ali eto možda bi mogli da razmislimo i o tome. Ili recimo jedno interesantno pitanje, da li ocene kojim studenti ocenjuju profesore, da li se te ocene smatraju podatkom o ličnosti? Ili recimo još jedno interesantno pitanje za radnu grupu, ako imamo obrađivača u Srbiji, da li se putem standardnih ugovornih klauzula mogu preneti podaci na rukovaoca koji se nalazi u inostranstvu?
To će biti sigurno jedno važno pitanje koje će morati da se sigurno promeni u ovom novom zakonu koji ćemo uraditi, odnosno izmeniti. I recimo, da li bi još mogla, da na primjer da li je zakonito da u Dom zdravlja u svoju izveštaju o privremenoj sprečenosti za rad unosi dijagnozu pacijenta. I mogu još da kažem da ima stvarno tu puno primjera, ne mogu sad svih ni da se setim, ali kada govorimo o našem sektoru za procesuiranje prekršaja, ja stvarno uvijek ističem na svakom predavanju. Poverenik nije represivan organ. Poverenik radi na preventivi i poverenik radi na edukaciji. Bitna je edukacija svakog našeg građanina, zato što uvek oni moraju da znaju da su oni su prva brana zaštite svojih podataka. Mi smo neko ko im čuva leđa. Dakle, ako ljudi sami ne znaju da zaštite svoje podatke o ličnosti, kako ćemo ih onda mi štititi? I zato se puno radi na preventivi i puno se radi na zaista obukama svih naših građana. Zato nemamo baš puno, da kažem, podnetih zahteva kada su prekršaji u pitanju, ali opet bih mogla da izdvojim recimo jedan interesantan primer zašto je Poverenik podneo zahtev za pokretanje prekršajnog postupka protiv jednog granskog sportskog saveza i odgovornog lica u tom savezu. Ili jedan vrlo interesantan predmet kada su naši inspektori u nadzoru primetili da je došlo do kršenja dva člana zakona i za jedan se mogla izreći novčana kazna, a za drugi se morao pokrenuti, odnosno podneti zahtev za pokretanje prekršajnog postupka i onda se prvi put smo došli do toga da je rukovalac tražio priznanje, odnosno priznao prekršaj i da smo se nagodili, što se kaže, o kazni, tako da je to isto jako interesantan predmet i ja zaboravih da kažem, a to je toliko važno, ovo je svakako 10. jubilarna naša publikacija i zato je ona posebna i stalno se šalim sa Poverenikom da su nas od prošle godine napali jubileji, znači 20 godina od postojanja Poverenika, zatim 15 godina od primene prvog zakona o zaštiti podataka o ličnosti, 5 godina od primene novog zakona o zaštiti podataka o ličnosti i pogledajte koliko je teško adaptirati se na promene. Taj zakon koji je bio otkriće pre 5 godina, već sada možemo da kažemo da ga vreme žestoko gazi i da će ga uskoro pregaziti i zato moramo da se zaista mnogo trudimo i da budemo u korak zaista sa svim izazovima koji nas očekuju u budućem vremenu i ne bih ja više tu puno što dodavala. Ja bih se vama, pre svega bih svima čestitala Dan zaštite podataka o ličnosti i od srca bih vam se zahvalila na pažnji. Reći ćemo na završni deo naše ceremonije, ali onaj jednako interesantan deo. Činjenica je da mi u ovoj zaštiti podataka nismo sami, negde je to provejavalo kroz ovaj tekst i Poverenik nije sam u celoj ovoj priči. Kako se sprovode mere zaštite, Sanja je imala priliku da kaže, ali mi to ne bismo mogli sami da nije bilo doprinosa svih naših prijatelja, saradnika koji su nam pomogli da ovo pravo efikasnije štitimo. Zamolit ću Poverenika da dodeli priznanja našim primaocima, da kažemo, nagrada ili da kažemo plaketa za doprinos podizanja svesti o zaštiti podataka o ličnosti. Na prvom mestu, ovako smo i poređali, dakle, nalazi se Ministarstvo pravde iz već pominjanih razloga, unapređenje pravnog okvira i pretpostavki za sprovođenje zakona. Zakon, izmene dopune zakona, strategija, akcioni plan, dakle, ne trošiti reči više oko toga. Situacija danas mnogo bolja, mnogo napređenija
zato što je ovo ministarstvo prepoznalo izazove vremena. Izvolite. Sledeći primalac ovog priznanja jeste misija OEBS-a u Srbiji. Kao što rekoh, brojne smo projekte sa ovom misijom realizovali na podizanju svesti kako rukovodca, tako i građana. Gospođa Caroline Hajdija. Sledeći recipijent ovoga priznanja jeste UNOPS. Pozivam gospođu Mikelu Tenatin, nekoga koja je zaslužna za to što služba poverenika može efikasnije i efektnije da postupa. Izvolite. On behalf of UNOPS, I'm very honored to be here today and receive these awards, and I would like to thank the Commission for the excellent collaboration. This engagement of UNOPS is part of the project EU for Rule of Law, which is funded by the European Union, implemented by UNOPS, and also thanks to the close collaboration and guidance of the Ministry of Justice, the Ministry of Interior, and of course the Commissioner. As UNOPS, we stand ready to continue supporting the capacity building of institutions so that the institutions, but also people enjoy all the high EU and international standards on data protection. It is a team effort, and we are very delighted and committed to be part of the joint effort. Thank you again. Thank you. Bilo je reči dosta o tome kako se podiže svest lokalnih samouprava. 15 obuka, 15 tribina koje su zacrtane određenim programom saradnje sa GIZ-om, Nemačkom razvojnom agencijom, ne bi bilo moguće da ovaj izazov nije prepoznat, da nismo dobili stratešku podršku, te ovim prilikom pozivam gospođu Maju Vitović, ako sam dobro pročitao, izvinjam se, da primi priznanje. Izvolite. Uvaženi gosti, poštovani povjereniče, dozvolite da vam se u ime GIZ-a i projekta podrška jačanju vladavine prava u Republici Srbiji zahvalim na ukazanom povjerenju. Mislim da je ova nagrada isto tako i prepoznata od strane naših i partnera i kolega kako u Srbiji, tako i u inostranstvu, i to je svakako i potvrda predanosti i naših kolega sa projekta koji su vjerno radili i stvarno pomogli da se ostvare sve ove obuke diljem Srbije. Ja se nadam da će se ova naša saradnja nastaviti i u budućnosti. Hvala najljepše. Poslednju plaketu dodeljujemo Komori zdravstvenih ustanova Srbije, sa kojima sam i lično proputovao celu Srbiju uzduž i popreko. Zahvaljujem na ovom uspešnoj saradnji do sadašnje u oba prava koje štiti poverenik, moram dodati. Gospođa Snežanja Vojdić-Rastav.
Velika mi je čast što smo prepoznati kao Komora zdravstvenih ustanova Srbije, da smo se zaista angažovali u prošloj godini i održali 23 edukacije u svim okruzima i obuhvatili sve državne zdravstvene ustanove kojih je preko 340 i preko 600 učesnika je bilo. Ali ja mogu da kažem samo da ste nas preduhitrili u davanju priznanja, jer zaista uvek ste bili tu za nas. Kad god smo vas pozvali za pomoć, za edukaciju, uvek ste bili tu. Osim ovih, učestvovali ste i na našim savjetovanjima, skupovima koji obuhvataju preko 400 učesnika, tako da zaista našli ste nam ste onako i našim članicama, jer bilo je dosta i zloupotrebe i sprečili smo, zaista imamo evidentne pokazatelje da smo sprečili da mnoge da značajna sredstva koja su namenjena zdravstvu ne pređu i ne preliju se u privatne džepove advokata i ostalih nekih lica. Tako da hvala vam na tome. I nadam se daljoj saradnji, jer u zdravstvu digitalizacija je u toku, sve više uzima maha, sva ova tehnologija i sve, e-kartoni, tako da biće posla za zaštitu podataka o ličnosti i računamo i dalje na vas. Hvala vam. I mi na vas. Zahvaljujem se i ja bih sada zamolio za jednu grupnu fotografiju naših izlagača ili dobitnika priznanja. Cijenjeni izlagači, dragi dobitnici priznanja, poštovani gosti, želim da zahvalim svima na prisustvu, svima na angažmanu. Želeo bih, pored svega ovoga, da zahvalim i Privrednoj komori koja nesebično pomaže u svim našim događajima. Želim da zahvalim našim prevodiocima koji su pomogli da se ova reč čuje i na drugim jezicima. Želim da zahvalim svim ljudima koji su se angažovali na ovom događaju, da sve ovo prođe u najboljem mogućem redu, na nekom najlepšem standardu. Hvala svima još jedanput i svima još jedanput čestitam u ime službe Poverenika i u svoje lično ime Dan zaštite podataka o ličnosti. Hvala još jedanput.